Tako da, dobro, ali je prednost mladost. Naravno, ali da kažemo, imamo dosta, ima neki novina. Dobili smo dosta ti priznanja, recimo dobili smo priznanje od načelnika Generalštaba Dikovića. Srpski grb, evo možete pogledati. Videli smo to, sve vreme smo prikazivali u programu. Ovo je srpski grb. Inače sam dobio iz parlamenta nemačkog, iz nemačke vlade, gde je Angela Merkel i Kristina Schweizer. Dobio sam priznanje za uspešne sportske rezultate, pošto ja radim po njihovom licencu. Vi znate, zastavu smo dobili od gospodina predsjednika države, Tome Nikolića, za uspešne sportske rezultate. Zašto Zlatibor za održavanje večera? Pa mi smo vam rekli, pošto ste vi, da kažem, ovo je naša druga kuća, vi nam stvarno izlazite u susret i puno vam hvala zbog toga. Rekli smo i prošli put, pa nisu sva dešavanja u Beogradu. Možda taj narod treba da vidi, da se afirmiše sport. U nekoj daljoj budućnosti Neša i ja razmišljamo da se otvori neki kamp koji bi bio besplatan, da deca se malo otrgnu u ulice i tako dalje, da krenu tim sportskim životom. Znači, što je veoma bitno, mi imamo zdravu naciju, dobru naciju, sportsku naciju, videli ste na svim ovim primjerima, tako da želimo da omasovimo sport. Da li je to boks, kickboks, fudbal, rukomet, ali sport je sport. Dakle, 15. januar, Zlatibor, gde je tačno na Zlatiboru se igra meč? Hala Čigot. Hala Čigot. Hala Čigot. Da. 4000 ljudi. Koliko će biti ulaznica, znate, kad kažete simbolična? Pa ne znam, znači još to organizator, znači opština Čajetina će odrediti, ali simbolično, stvarno da... Dobro, ali sve ide u humanitarne svrhe. Sve. Mislim, njima možemo da pohvalimo samo gospodina predsjednika opštine Stamatovića koji je jako izašao u susret i pomogao ovoj sportskoj manifestaciji. Što se tiče mene, ja uvek radim, odnosno boksam te mečeve, to su mečevi humanitarnog karaktera. Uvijek išao prilog, s obzirom da sam ja krunisan ispred pravoslavne crkve, vladika Lavrentije me krunisao. Prvi sam sportista u istoriji koji je krunisan. I sve te moje mečeve radimo iz humanitarnog karaktera. Prošli put je bio prilog Hramu, Patrijaršiji, Sokogradu, sad ide Helanderu i Gračanici. Super. Stvarno lepo to što radite. Hvala vam puno na gostovanju i srećno. Hvala. A vidimo se onda pred ovaj drugi meč. Kako kažu, deći iver od klade. S obzirom da je, mi smo jako vezani za vojsku, meni inače otac vojno lice, a s majčine strane su sveštenici, radili Patrijaršiji dugo i vezani smo za crkvu i vojsku. Dobro, hvala vam puno na gostovanje i srećno. Tradicionalna svečanost koja se krajem svake godine